Trai whaatalo whaatol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Wala pata ina le mtanga luenga mata upo mo le loto I whale tangata ni usile malanga I le United States pe ona Yesu winga I lungo la lato upenga tafa ilangi. Na whaalia le mtanga luenga ili leitio ni usila eto osfulfitu tangata ni usila na saa ili fesoso ni atu talumaino ve malua felua faa ona na fianga imani whaafita auli I pepa malanga ile United States olo utu mau ile vaenga lua poli level 2 le fautuanga mo fe malanga inga ile United States Olona winga olo osi itia le nofo matala ai ua ofia I masefa upunga ile nofo matala ile ono yai oni whaasalanga pe ato lau ile United States ole lapata inga e ono tau fia tangata New Zealand ti poti pe whaafo I whaamalosi ma whaasaino no toi ulufale atu I Amerika pe awhai e solia tu unga ulufale atu waile atu noo o fautua ina fo I tangata malanga e winga ya lato komipiuta fe aveai po laptops o telefoni fe aveai maisi masine alu ile eletisi ile ono so ina I malai valele po ono fuanga I taunu iai e mawhai ono ulufale ai le United States I se pepa wha amatalanga na tu ina atu ile leitio New Zealand holo whaali e ele mtanga luenga e se fulu fitu tangata e umia tu sifolau New Zealand na talo sanga Mosef Sosoani I totono masina e tolu talumaino ve malua felua faa e maafua ona o whaingatana o lato whianga iai ma le ofisa whamalanga inga ale United States o Amerika. Wa whaanganga le maa lo le se lau wha se fulu miliona tala mo le polo kalame fau e whaatitau I tamaititia ia onga o le vaenga tupe. Wa whaamoe lango ina inisia onga whaapopo ma ia whaalua ina fo ilao whainga o tamaitia mawhai o na o ia I le polo kalame I le isi whaatau sanga o lumanai e tu saima se finangalo whaalia o le minister lango a onga David Seymour. Na ia whaalia o tupe mai le paketi o le nei tau sanga o le ao fiele tu samale se laulua tolu miliona ta la mo le whaatinonga o se au nanga fau. Ina ia o tamaiti lea onga mai lata ile se fulufitu miliona ta la e langolango mo whaamalo si ati lea au nanga o lo ofea ngai fesanga ia I matangata. Na sauno si moa o le au nanga fau le nei o le atalia I le whaifai pe o le tia ia onga o tamaiti ma o le amata I tu fo I tau mawhainga ina ia tu mawai pe le ia o tamaiti lea onga pe ato e fo I atu. O le anga lulue maainga o wha potopotonga ese wha pia malala moanga fisotai e wha atino ina ia au nanga. O le wha ingo le tausanga le amatai fesifia ingo le au nanga fau. Ai wha moe o atu le amatanga o le lua felua ono wa ato atoa ona wha atino. Sa te ena le tamatala wauna mōli alfasi o tangata le tama o Amerika o Kyle Warren lona mōlianga ma o le ato e tūlai I le whaamasinonga I le tausanga a sau. Na tūlai le tala vau sa fulu ono tausanga le whaamasinonga mawalunga I o kilani I le aso e tali mōlianga alfasi o tangata whaamoimoina malenga hoi. Ina ua manua tinga ina Warren I le nofanga whaatalpasi Meadowbank I le masina talwai. O le aso tolu tasi o au kuso I le lua felua ono o le a mata whaanga soloilo na whaamasinonga. Sa molia fo I se tamaita I tolu lua tausanga le matua I lona langolango le whasi o tangata whaamoimoina. Masato lai fo I tali I lona mōlianga o Warren na suelu na whailonga le fōma I le tau whaamanino I le Universite o Aukilani. O se saililinga fau na mawai e pe amale tasi te simaleono biliona tala ni tupe atangata New Zealand sa mawhaio na ngau I tau whaamata au ilunga fsota inga wha tekonolosi I le tau sanga lua felua wha. O so wha inga o whainga tau whaamata au ilunga o penga ta wha ilangi e tele mai ese e au fia inga o inga o wha maumonga patino o tangata ilunga le interneti o la tau whaamata langa o tau wha se inivesi e o lava I tau wha se I whainga wo ma wha ataunga o le saililinga na atino ina le company kone sale the research agency mai afe maleono tangata New Zealand ta isfulu valu tausanga anga I ilunga na fesilingi ai le fai ungo le lua felua fa sa fuale saililinga po fe o yeli sila fia o tangata ile puipuinga male saunga le mo mai fesota inga fa tekonolosi o lato ngā yo inga e whaia iai fa apea mai tu a ingo awala o tau fa asese na whaia iai lato o lo ta ua lilipoti pe amale valu se lau tolu sifulu afe tangata New Zealand fia ngai mani fa afita auli o le ngau o tupe peto sa male afe lua se lau onu sifulu tala ile usfa inga e tasi a whaia fa upopo fa atasi a fwai numero e fuai tangata matutu o le tunu o pe amale tasi tesi male ono biliona tala tupe na ngau ile tau sanga talwai biona fa aliel fa atono o le NC
CSC o tangata ilunga le lima tau sanga le mātutua e fōlinga mai e whia ngai matau wha matau ilunga o penga ta whailangi ai wha ahau wala atu I telefoni ai o ila atu ta isfulu valu ele ta itolu whātau sanga e whia ngai matau wha matau ilunga o penga so ta inga po le social media. Na whaalia lau fisa la fonga e o atu le se lau 50 miliona ta laile I totongi na atu tangata inivesi I fale mo la atu la fonga I masina e iwa mo le tau sanga wha alatupe le taimi nei. Na ta uele mtanga luenga e silia male se lau 50 miliona ta la o tupe maua e le o wha ailoa ina o tupe I te tau ona ave sea mai ai la fonga e au fia I la fonga mai tau o loa ma au onanga poli GST. Na ta uele IRD e yeilava property developers e tala sanga atu moa lato la fonga e toi whaafoi po tax refunds pe tai e le o tutongi na atu a lato la fonga pe a o ina whaatau atu ni o lato fale sa whaalia le ofisa sa whaanga solo sa lato polo kalame whaana wiloa e fiso soani I tangata ina ia malama ia lato matawhaio I whaatino I le tūlanga o la fonga. O le lokanga o se tangata na taunu o ile atunu o le masina taluai ona no ngā tupe mō tamaitia o ngā po student loans e le itatongia. O se whataita inga lea o le tu umamaina e le IRD po le ofisa o la fonga o le au nofo ai talafu. Na ta wele IRD le fai ungo a perila e se lau se fulutolu a fe fit se lau tolu tangata sa yea la tunu no ngā tupe moa onga e yele taltonunga o lo au mau ya tunu o I fafo. E se lia male fitu se fulu pasene tangata e le omunimulita ia tu unga o la tunu no ngā tupe. Manonofo ai ta la fo ile lua te simali tolu biliona ta la e au fiele se lia male tasil biliona ta la o faasalanga matului. Peito sa male to lua se fulu faafe o tangata o lo o au mau ia tunu o I fafo. O silia male se 5 tausanga, talu o na ia lato ai talafu. O se tasi leo fai unga muli lava ua fai leo fisa o la fonga. O le tau fia po le loka o tangata pe a tau nu uile malai va lele. Na ta ue le ofisa o la fonga. E whailo atu ele ofisa o tiute, tangata ai talafu e tau nu I New Zealand. Mai wha o atu fo ia company va lele, wha amatalanga o lato whemalanga inga. E talo sanga le ofisa le wha amsinonga wha aitu malo, ai o leo, e tau fia maloka ina tangata. A loka le tangata o na avele al whaamasinoga o na whaatonu le se whaamasino ina ia tau mawhai e whai se fuafuanga whaatulanga I le tutongi ngaula na ai tā lafu. Talu mai le aso momoa I o lai e to avalu sifulu iwa tangata na whaailoa iai e mawhai o na taloka ina atau pe atau no I New Zealand e to se fulu tasi na whaatino ina. Ni fuafuanga e tutongi a ia lato ai tā lafu e silia malilua se lau male 5 miliona tā la ua tongi o ai tā lafu a e o lo ono nofo ia tunu I fafo talu mai le masino I ulai o le lua whelua wha. E io ele minister leo Mark Mitchell e ono a whaina le whaatutoina o leo ona o le whaamawai ngā le sa avia masui komisina o leo Chevo Max Skimming peitai na whailo e Mitchell I le autostala o lona whaamoemoenga I a sila fia tangata lautele o New Zealand e mtua mawalunga lava le au onanga ana leo. Na whaamawai Max Skimming ele a songa fua au whaanga solo isu engai masina e wha ele pulenga al matanga al venga wa aia whaatinonga whaapea tū manga a leo. O le manga o le Radio New Zealand na moani a tamata ngā ilunga o se masini a leo mai la lato su engai le mata upo o le asonga fua na whaalia ia Mitchell na whaamawai Max Skimming a ole I whaate aina na sauno le minister e ui o le mata upo saufi se tasi o leo pito sinia o le matanga al venga ai sa muli mawina foi le vave le ngā yo I ngā leo ina ia mautinoa e whaatu mawina pe le whaatu toina le atunu o le au nanga na tofia ina Max Skimming ile sui komasina o leo ile lua whelua tolu au avele taitai o le Labour Chris Hipkins ma pale mia. O tautino le taitai o le New Zealand First vawa samana ia Winston Peters o le atuayo na au sia le whainga malo so whaatasi. La lato foi numero fia ausia o ni leo fou po leo whao popo. I lalo le malilienga le National ma le New Zealand First e te tauana o atu ile masina o Novema o si itia pe whao popo ina le numero leo I tutono le matanga aluenga.
I se au fa inga e lima se lau, pe i taina fa alia e fa ululunga o leo leo, o le a avea malu i tau tele, mai ono sa o le numero lo ufia au sia i le onga atutono le lua whelua ono, na ta uewa o vasa manaia, o le a fa mautinua e la lato vaenga fa upfai, le tau nu o la lato fola folanga, ina ia mauani leo leo fo se to o lima se lau. I atono o i fafo, o ana na fina i oi whaatasi e le United States o Amerika masaina i toi whaapa uti uti, i tau o ala o loa, mo se pili o taiva se fuluaso, e ala i se whaasilasilanga tu whaatasi a malo e lua, ma o se malilianga u whaate ia i le to tele. Na whaino e Amerika masaina le tau o le iai o se sootanga le lei, mo fe whaatawa inga, ma ia umi mamanui ai fo itamau a inga e lua. Na si itia ili silia mali lua pasene, lata ili tolu pasene, mali silia mali tolu tese mali lima pasene, le tau o sia ili maaketi o fe whaatawa inga i asia ili awa uliana nafi, ina ua whaailoa lea mali lienga, o le asos fulfao me po le aso, e amata wha mamalua i suinga ia ua io e ina, ile tau o tiute o loa malo e lua, o la whaapa ue le United States, mo se taimi le tō maule au te lenga o tiute i o loa a saina, mai le se lau wha lima pasene, ile tolu se fulu pasene, ai o le a whaapa ue saina ana tiute i o loa Amerika, mai le se lau lua lima pasene, ile se fulu pasene, e tu sai malea pepa o wha amatalanga to wha tasia malo e lua, wa afia tamao ainga o tunu e lua talo na amata le tau o whaatawa inga, na pa ule au te lenga o tu whaatasinga, o le tamao ainga o Amerika, talo mai le amatanga o le lua afi lua, o nanana nati le au whai pisinisi, e ave atu alato o loa i tutono le atunu o, au le amata wha amamaluina si itanga o tiute o loa, e wha pena fo isaina, na pa uma o lalo alato o loa awina atu le United States, e le masina taluai, mamatua afia i pisinisi o loa ngaosi. E talonga, na pepesi le koviti le awal hurricanes pe tai ua mausalilo lato tali tonunga o le a le whaalavelave ina ila lato tau mawhainga ina ia wha mausaliso lato wawanoa ili suenga le siampine o le lakapi supa mana whailoa a safo au mua o le toa tele lava le au na toifo i atu le asfarai le moto le ninga a wale ta alonga male Highlanders i Wellington na iei nisi o lato na afia le koviti na whaalia le whaia o ngalangolango Jamie McIntosh e ile taimia mamai umai lava au ta alo ma olo na ia fianga ona ole na tupule vaiaso na malo lo aila lato au ole pole asfarai le tali malo ile Hurricanes ile au malo si le Highlanders e foli ngai mo umia le Hurricanes ina malo se lua mai alato ta alonga mulimuli e tolu ina ia mauti no iso lato wawanoa ile su enga siampini. Talafauia mai le si ufonga le laumua mo le nei awa uli.